Nentuko ithano ethiritwo agikinyara kariba gicigo mbunge kia North bethiritwo bagietera mpumi ciatongeria bara bethirwo bakiringira kura kuri ntariki 8 ara kuri ugoro bwa ntuko ya juma mpumi ciagete kia mujumba kirethirwo ikiumira mpumi iki mbunge orora athiritwo arigitine no Mheshimiwa Rahim Daud na arethirwo akigwata kura 29 cia 42 ara no mupinsani ora barethiritwo bagicindana no kwa inya niwe Mheshimiwa Cyrus Muriuki arethirwo akigwata 28 cia 894 na nyumene Mheshimiwa Rahim Daud gutangazwa ari mushindi atete Mheshimiwa Cyrus Muriuki na kura 148. Mheshimiwa Rahim Daud akaira na ethiritwo agicokia nkatho kira kariba North na kinya kiri IEBC. Zilifanya kazi ijapokuwa tumechelewa kutangaza rasmi, lakini kwa mitandao tulikuwa tunatoa nimeshinda, lakini kulikuwa na tashwishi. Kirio tuko buge ntuthinyanya cio tuko ko kinya Jumamosi nakio gete kia MCA baja gicigo giki kia North mpumi winya cio no cirethirwo ikiumira nara kwethiritwo barabara ethiritwo bari MCA bagicigo giki gutumuromba kwethirwo agicoka na bama bachindi na kura nyingi kirigite kia MCA municipality nikithiritwo gikijukwo ni Mheshimiwa Elias Murega ari na kura 473. I wish to present the certificate to the winner for Municipality Ward, who is Mr. Elias Murega Julius. So kindly, to look forward. Rana ko kiregete kia MC Wantima East githiritwo gikijukwo ni Mheshimiwa Joseph Mutethia Mauru ari na kura 2,562. Wantima East, I wish to surrender the certificate to Joshua Mutethia Muthuri. Joshua Mutethia Muthuri. Arana ko kiregete kia MCA Wantima West githiritwo gikijukwo ni Mheshimiwa Paul Bagine ari na kura 666. The winner for the Wantima West Ward is Paul Moria Bagine. Na kinya kiregete kia MCA Kenyaki West githiritwo gikijukwo ni Mheshimiwa Martin Muthuri More kiongozi ari na kura 126. The winner for Nyaki West Ward is Martin Muthuri Moria. Nakio kiregete kia MCA wa Nyaki East kira kirethiritwo kiri na monki kinya kio nikirethirwo gikijukwo ni Mheshimiwa Robert Kithinjiri Ngera ari na kura 3,868. And therefore, the winner for Nyaki East Ward is Robert Kithinjiri Ngera. Yes, man, Robert. There you go. Thank you. Thank you. All the best. Numene atongere baba bombere kwethira bakithura kirite BMC gicigo bunge kia North bethirwo bakionania ngwataniro akuga bagaitanira ngugi bari amwe na kinyana bakiaranira na metha cietu cia nteto ombethiritwo bagicokia nkatho nontu bakwithirwo bakithurwa ni akariba ntereiji. Nasema sifa zote zimwendee Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika mahali ambapo tumefika. I thank my supporters from Tima East Ward. We join hands, we join our brains so that we can work for Tima East Ward to make it great. Thank you and be blessed. Thank you.
kwenda kukanya gaka kukiria tubeto Baltimore West kabo nyingi mono turovera tongere wakwa bokedo boy wakwata ni Baltimore West tongere wakwa bokedo boy wa Baltimore West for the guge or combination the four locations of Baltimore West nengwetikia tuwatene kwa tariki Januari mwaka 2022 Baltimore West ndio yokora ya kura Mudhuri Mwaria kiongozi kumarotelewa Nyaki West ankwendo choke ya mwathani nkatho na family yakwa na antubonduma Nyaki West Ward Nyaki West Development Agenda inandeambiria mutharimwe tukona na mashinani. Thank you. Sana ndetwa Maragaire Julius oriente wa municipality bara kwatanire na baba na kauli imwe mandure kungu chokere mwathani nkatho na support wako na family kwithira mena ni kuna zama ile kuga ombre na baitira na kunia tule amwe tutongere tu mwathani Beta wa Robert Ngera MCA Rex Nyaki East Ward Bera Bruga chokeria to moto Nyaki East nkatho na tumokumira na kondigira kule nyingi na tubakuza bena confidence dene autonge Robert ndenda kubera uju ade uni Robert kabuli tranguge kiadra ndama na baokwe nikienda ndo mabutiza Nyaki East na mbele. Bethire tongi kumanyithia ntutu nangi kumurikira ntutu cia Getaring Center ya Kaga gicigo giki kia North ngikumenyithia mukwe mura gwithiritwo gugitana mbere munkera umpumi ciethiro gikinya muthia ngiripotera Meru TV kuma Kaga Taring Center gicigo bunge kia North Mbeta Frank munene.